Levi baro ki parlok apa ya po YouTube. Kermen bapidang idon prank komet ke bukuit ke bekia. Entah kesengi ngawan Indonesia than Shella. Kemudian harum Sohra bat kumba fi kane kedeka wa Shella. Bat page po pila pun I kido kemudian stiro nomor kane ka wa kelong bukuit buku sngur ha. But sethi sedin jonga kadon ka Shella hanging bridge ke bekiong ke jengking ke ba pila ban iaid na sliang jo kane ka wa kham taw ke porlir apor ba kahe ha kane ka wa dei ke ke ba phap ban ke ba pila ban cross na sliang ban cross tisa sliang border. So ngawan hang ne ban explore ne ka jaka but ru ban yo Khwai kumsi benta mar ki bobun ki parlok jonga ki ong bakane kalong ko ke jaka ka fishing spot ka bekiong. So let's hope nyo ban Khwai ka to kan tadi kido ang ne kawa but ngan speni pi ya kasngi kabangan spenang ne baru isim ta kasngi. So yeah. Oh, okay. So tangin sedang ban Khwai yang lewa and so kali ni trai shnong ang ni kebetulan ni shnong ni kali pi Khwai yung ni hawa and ong ba Khwai da ata so ni ri ata orang Khwai ko Khwai sti cha no so bar sti kle lang bat ki cupcake biscuit and don Shella stem batu jumbam Dohkha the so ang kle lang kini but ngin pet atau kedai ni kedai Dohkha don ni hawa ang tesha apa tu ai lang bot ni cupcake. Parleji. So, whenever you use bam, masih bam, coba, balik skor. Marba, import dah harap mengilai. Whenever you use biscuit, bunyi sayo. So, then goes to parleji. Ayam, krek ini. Try not long ready deh. Smells good. Kok baman. Okay. Yang ni kawa ini hapun Khwai pendam. Trai shnong so hapun te u sayo jung pi mau nang ba ki Khwai jung pi ini ki sayo Khwai jung pi kenam cara ka keren jung kawa. So what you have to do that come ban line eu neu sai jung pi neu mau nang ba ngam support trai jung teka wa
nanti record kayu nih, but this is my first quad of the day. See. Oh yes, another quad of the day. Kabar tentang sini. Shella, but ini di bak dami beli kelas phone Shella, and in the back is his sister. Yeah. Yeah. Okay. Yo. Wah. Okay, so kadai lai baje manta, but kadai ka rukom hang ni ha shnong hang ni ba dapat lai baje ki chai konsum harut ki kentei ki kena kata daw ngihapan pack iktiar jungi, but ngihapan woniar sini serum. So ngidang muja magazine Khwai, so and then we have to pack our things ngilawan nimta. Anyway, ngin Khwai ng pang, but I think kita chat. Maybe I'll make some chili chicken and ngin bamjano, but I think kita ngin pack like singin Khwai Shillong. So kini ingredients kibangan set menta dan set ke dry chili chicken. So kanum simport ha. Kasi potong marinate kado, berarti kita terus di kado, baru setelah sebelum ini kayak chicken, depan pot ini, yang marinate ikan Jepang, berarti kita yang sesedi ikan pat di trai ikan, baca mix batu capsicum, baru piat. So let's start. And as well, ginger garlic paste, some rib, and then black pepper, add some salt. Lalu soju bantu jam kloy gitu. Cover it.
ladon kenta lagi kenta bagi marinate ni kedok jngi. So trai ke long. So mata inat kendiat u corn flour. So pengen deep fry kedok jngi. Kane kaya rap kedok bukan long crispy, bukan ceroy, tapi bam. So let's mix this up together. Ginger garlic paste. Okay. Turmeric lihat. Dulu lihat. Soy sauce. Get the ketchup, tomato sauce. Okay, so finally ada kadai chicken fried rice, kadai chili chicken, but kita ngejur keniat saw, sojo, but of course chili. So I think this is the end of the day with the chicken fried rice and chili chicken. Oh yeah. So kita mood bang Khwai dari kala por kala diri ni ini bang Khwai nomor ba pisum sti ngila wan sini. So wan sini ngiset bang ibam no ika lunch ke jungi. After that ngin sum ngin Thai no Shillong. So we'll see you next time. Bye.